ndaruhijwe n'abana, ndaruhijwe n'abo dusangiye akazi, ndaruhijwe n'ababanyi, ndaruhijwe n'ibinariya, umutima wanje urarushe. Hari abandi bakubwira ati ndarushe, ngwaye indwara zidakira, eka niho bayabikira mugabo vyanse, nukuri umubiri wanje unaniwe. Hari n'abandi turi mu bibazo bivanye n'ingorane twagiye twitera twebwe nyene. Kumbure nagiye muri ibi, nagiye kurabuza, njya muri ibi none ivyo nagiye ko bisigaye vyampindutse, biriko birandurumbanya, biriko biradurumbanya umuryango wanje, biriko biradurumbanya umwana wanje, none ndarushe. Hari n'abandi turuhijwe n'ibintu tutwashizemo uruhara na gato. Navuye mu muryango barabuze, nakunze barize kuja ku bapfumu, nararozwe, natambutse ibitari vyo, eka ugasanga hariho abantu dukeneye kugira mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Umwe wese muri twebwe arafise ibimuruhije ku mutima. Ivyo bituruhije nabivuze neza biri ubwoko bubiri. Hari ivyo twisanzemo kuko nyene ataruhara twishizemo, akarorero ugasanga abagwaye bavuye mu muryango ufise ibibazo bitandukanye baciye muri biriya, ugaheza ukagira ibikomere ku mutima. Hakaba n'ibindi twebwe nyene twirondereye biri ubwoko bubiri. Ariko ivyo byose bavuganye, Yesu arakiza, Yesu aragira byose bishasha. Mu gihe wose ukaza ukamwegera, ukamwirira, ukamugorogera. Tugire Kristo. Nashaka mfatire rero inkuru nziza ngejeje kumva. Inkuru nziza yavuye mu nkuru nziza ya Yesu Kristo, nk'uko yanditse na Luka ikigabane c'umunani, kuva ku karongo ka 40 gushika ku karongo ka 55. Ngo abantu benshi bariko barakurikira Yesu, abantu benshi bariko barakurikira Yesu. Aharebera muri abajewe nanditse inkuru nziza nari kuvuga nti abanyaruziba benshi bariko barakurikira Yesu. Kandi nshitse mu ruziba nasanze isengero yuzuye, bose bariko barakurikira Yesu bamutunganirako. Tugire Kristo. Inyigisho ya mbere, aho mubona twiga twese turiko turakurikira Yesu, muga sinzi ko ari twese turiko turarondera kuvuzwa na Yesu. Hariho abantu twicaye ngaha, aho mubona twiga harimwo abarozi baje kubuza abanyagihugu baterana. Aho mubona twiga hariho uteraniye ngaha nigiriye kuba mwemereye icupa yosohoka mu nyigisho waca aja kubigurira. Aho mubona twiga harimo n'ibisumba biriko biraraba ku telefone twanyu ngo babandi ngo twiyegereza. Aho mubona twiga harimo uwaca araba ati mbega wa mukobwa Matilda yaje, mbega umbonera bose kari hari, aho mwani n'amajambo baruguru ari aho yicaye, kandi abo bose bakundaniye mw'isengero ya Yesu mu ruziba. Wewe wibaza ko twese turiko turakundana dushaka gukora kuri Yesu,
umuhanuzi yavuga ngo utaranasama mu rwego rw'ibagize nari ndakuzi nari narakwitoreye nari narakumenye wewe urumwe uri masubirizwa inacyo gituma uje kwa Yesu urokoka muri mukenyezi abandi bakakundana abandi bakifotoza abandi bakarumurukana ariko wewe ukamubwira uti Yesu ndagukora kote aho abandi bazamugutwenga Yesu rero kubaza muruko kwemera ukamubwira yukumenyesha inkuru nziza mu buzima bw'izose kuko yasanze we utabukize ariko niwaza kugakuku uje ngo abandi babone ko ari muri uko waje ni kutaha nacyo gituma urukiza rwa Yesu rusaba ubwa mbere ikibavukanye kwemera ko Yesu akiza kwemera ko Yesu akiza mbega mu Kristo ubuzima uremera ko Yesu akiza uremera ko Yesu akiza ndagire ndabibariza n'ubu ndazi ko ari barakiza kandi ndabyemeza ariko nk'ubu ndabahakana hogira umuntu muri mwebwe babwira bati Yesu agiye kukiza umuntu w'umugabo yari yatafise umusonga mu rubavu nahaguruka ubunyene aduze ibiganza ashingire Yesu ubwo ari wewe wohaguruka ubwo ari wewe wohaguruka abanyabuzima ndabati kashari reka musina bati jewe bace bajya mu kugaruzi bayo bose utuguma wicariye kubera iki ubwoba mugabo wa mukenyezi yakiziki yasinze ubwoba ikintu cya mbere ukeneye rwose sinzi ubwoba urengeye gutsinda ubwoba uno munsi hariho abantu bari gahoza bakakubwira wereka pati yabwiye ko azogera abana bose bafaniwe werekewe naragoba sinzi ubwoba ereka ubyararuka Yesu akarogora amen gorera muri wa minsi gorera kose kirete pati umugabo ugasanga bagiye gusaba akazi ngo barekeye umubiri ahubwo wosaba muri ibyo bihumbi bibiri ariko we Yesu akeneye oya sinzi ubwoba ni kubera gukenera kuri abo ibihumbi bibiri ariko bukenewe wereka pati generano babo twakukiye nibakoresha amashuri bose bararogo sinzi ubwoba ndaryohewe kuko murabwira ko bose bararonse akazi ko bose bararogowe hariho akantu bagira kumbarira uti hariho n'abatandatu bapfuye hariho n'umunani bari mu bitaro akadubwiruka kugashyiraho kugira ngo ubone ko hari n'ibyiza Imana ibakorera ntimugume mubona ibibi gusa ariko icya mbere
gusemerera. Yesu nawe atawubibirira ko igihe twariko turagera hasi mwari ko rero nashimye siyogari bagahe bagiye kugurura umunwa wumva ico bonera asavuga ubwoba butabacize bagahe mu njyana ngo baze kumviriza icyo biriko ndavuga turareba n'uvuga ndakubwira bazamuka kubona abantu yose ikora amen rero Pawulo kabyaye yose ninaza bariko barahinduriza no kuvuga sigaye ninya abantu gusumvya uko ninya yikiriye kwisirira ubwisani wawe usigaye gutinya abantu gusumvya uko utinya Imana tugire Kristo inama igira kabiri ni gukora Yesu gukora Yesu gukora muri Yesu bavukanye jewe aho ciye kumata bashingire n'abantu Yesu ni muzima mu Kristo amen Yesu ni muzima mu Kristo amen rero ikintu kibabaza gusumba ikindi ni ukuntu abakuru bo mu buzima bazi ko Yesu ari muzima mu Kristo gusumbya twebwe abakristo tw'abatumaki ndababazwa n'ukuntu aribo badutuma kuza kwiba Yesu badutuma kwezagiza amazi badutuma kwiba amavuta hezagi bakaja kuyakoresha mu magetenge ariko twebwe mu gihe cy'ingorane ntitwirukire ivyo abapfumu badutuma ngo tubashime ndabeshi uburyo busigaye busangira hari umuntu muhagarara kugira ngo ntumurutse Yesu ariko kuri misumaye mutebe mwire n'umwana w'Imana abambere bamubambye ku musaraba rero avuye kumubamba ku mfumu oyasigurira umupfumu yo gusumbya kumenya gute ko Yesu ari muzima mu Kristo Yesu yo gusumbya bambe umupfumu kandi Yesu yamarira yamatubwira ati jyewe wamutake muzima Yesu yamayakitije abantu tubira mugabo n'ubu idufa ubwiza amen ndabona abantu mwaje mufise ibiheko muje kwa Yesu kandi ubu bariko baranda none ko bacuzi kuje ku mwami w'abantu icyo giheko wambariye ko wakizaniye tugire Kristo wakizaniye utinakizaniye mwatira kituri nivyo je muri no minsi mu mude n'ibihagaze aha imisekeza yo guhanura abantu ngo duhinduke abantu bo mu buzima tugire Kristo abantu bo mu ntara tugire Kristo narakuze aho zoca abasemerera ntibyari bihariko hano mugabo bajya
arashaka kugukiza. Wewe wari ufise ibikomere watewe n'abavyeyi, uno munsi Yesu arashaka kugukiza. Wewe urashaka kumara n'umugabo wawe, Yesu arashaka kugukiza urugo rwawe. Wa mugabo wawe ukijwe n'umugore wawe, uno munsi Yesu arashaka kumukora. Amen. Ariko bazumenya urwaye. Mbega urwaye iki? Urwaye uboshwe n'ibiki? Sinzi yuko bemera abashika muri ino minsi mwarashushe cyane. Tubona n'umuntu wari iminsi ine atiyoga. Aturutse mu gitondo agaca atora amavuta akisiga. Akagenda arahoga. Wewe wamubwira yuko atarahoga. Kandi nyuma y'iminota 10 atatahura umwuga. Ni nacyo bituma uno munsi Yesu ashaka ko tuguma dusingirizako, ashaka ko tumugarukeko maze tubone gukira. Basumenye ikigwaye. Igihe buri mukenyezi akoze kuri Yesu, Yesu yaciye abaza ngo nindamuzeko. Nindamuzeko. Hari umusaserodoti w'abashimiraje mu Ngagara ngo yarafise umwami witwaye batubwira ko yari umutegetsi yari yagiye kwa muganga yimugenze, bamubwira ko Imana yimugenze itameze neza. Hanyuma ngo nyamutegetsi acagenda mw'isengero wacabwira Yesu ngo Yesu umusaza wanje we bari kamenya ngo Yesu urabona ko umusaza wanje wa rero uragira we umusaza atuma guterura akuzumukana kandi n'umushiki w'umwana kwikamira mbara mbega ibyo biragaragara ukwemera ukagenda ukamubwira Yesu tugenda iza. Ariko hariho abantu ingorane dufite muri ino minsi, twemera ubushobozi bw'umuntu
yaje bagukoreko baba Mungu tuchakuresha bakoma bila kubasabanye gusa tubarire kutwaro Yesu avuzengo ora kuyoba b'impuzu zanje banza mumenya aho murwaye babantu aho mw'ijoro twongeye kuryama dusanga twambaye ibihunda tukaja kukinda Yesu avuzengo ora kuyoba b'impuzu zanje babantu turwaye indwara zidakira babantu bavuze ngo ntitubikira bamwe tuyebuye muri tuzoroka ngo twubakana bamuntu yavuga ngo ntazovyara Yesu akubwiye gukora ubuyoga bw'impuzu zanje wabona gusa umugabo yananiranye umwe yagomba yamutane umwe afise umugore adashoboka umwe afise inabukwe adashoboka umwe afise umukazana adashoboka uno munsi Yesu akubwiye ngo kora ubuyoga bw'impuzu zanje mu kibanza ciwe ngaba mutuzaniye erega Yesu arakiza erega Yesu arabohora erega Yesu agarukana ubuzima buzima amen hamwe bavuga ngo ntibishoboka hamwe bavuga imyaka 12 hamwe bavuga imyaka 22 niho Yesu aje gukora uno munsi bamugwishi omoka umukoreko maze abone kugira byose bishasha ndayoberwa na Yesu ahejeje gukizwa umugore baje bamuzanira wa mugabo yari afite umwana wanje arapfuye bagiye kumubwira bati reka tugora mwigisha umwana wawe yapfuye bakubwiye ngo urya mwana wawe ntakizovamo umugabo wawe n'umumaraya ashaka kuhebe ntakizovamo umwana wawe n'umuregwa ashaka kuhebe ntakivuyemo umaze gushikana iyo myaka inshobere ntakazizoroka mu kwinjira iyo myaka nawe reka nawe bakubwose muri izo ugashikana ngaha ngo ntakivuye no kwizira kugomokanye ntakivamo oya siko biri Yesu no munsi akubwiye ngo ihorere ko gitugende amen Yesu abonye bariko bararira yabwiye Galiyo ngo ihorere ko gitugende Yesu arashaka kukwishurira ko muri ayo misozi urimo wokwihorera mukajyana nawe imuhiri wawe hajya ingorane amen uriteguye ko mutahana urebera abandi bariko barakuganira wamana wewe Yesu akubwiye ngo ihorere hobi ugende ashitse iwawe arashika baragasagara bosozi bose barazi atakikivamo abantu rero ntibaramenya Yesu wariwe Yesu ngo n'inyuma yakarabaye aragira iki warihebuye uno munsi Yesu agira kwereke ko inyuma yakarabaye akora abantu bari
atakapofikia mbinguni mtachana achaye ubuza kandi ukabagereza elise atakabagereza yaza uvuye atinarira ikintu bagaragara abandi mutima w'Imana yawe ati rero ko wahisemo kurega ishaka kiwe ijya ribere yarabaye ni wewe ushima ubwo nyine yahejeje kubivuga byatsinda ndabatumiriye iyo nkuru uje kuyisoma igitabo cya kabiri cy'abami igabane cya 15 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'icenda kirimo n'iyihe iyo neza aza kumukiza aragusaba agacako amen yesu yaza kumukiza aragusaba agacako ni nacyo gituma ayo yaciye kuri ka kana k'akanyisirayeli ati genda mumubwire iwacu hariho umuntu akiza na mwebwe Imana irashaka kubacako genda musemere jewe niteze kwejo abantu nabo baje bakazorora umwicara kuko Imana ishaka kubacako genda murasemerera ko muri iwanyu nukarera kuno hariho Yesu akiza abarwayi b'ibembe bamwe barwaye indwara zidakira bamwe bacika umutima bamwe bababaye bamwe bihebuye baze erega Yesu arakugira erega nawe ugatuma kandi neza genda murasemerera n'ibiburi ejo umwe azobe yakwiye abashaka 10 muze kwifotorera kubwiza Imana ikindi dushaka kwigaho datangazwa n'abana reka kore by'abantu iyo mutunze Imana tuca tuyibagira ndakunda abatunzi muriya abatunzi muriya tugereze ariko umutunzi tukora nagenda babani bane Imana ahabiyakore na amani ari mukuru w'intwaza abazunani chef de pastor umuntu n'abasaza mu gihugu ariko ibirembe yakubaza nawe wari wishimira ubutunzi wari wishimira diplome nyinshi wari wishimira ikingugu ibirembe ntizowutinya nutiga kuvuga imbere ya Yesu shaka ubukomeye kuti ruzobukomeye gusukana n'abantu nutiga kuvuga imbere ya Yesu umenye ko ari ingorane zigiye kuza zitazokizwa n'amashuri ufise zitazokizwa n'igihagararo ufise zitazokizwa n'amahera ufise utazokizwa na Yesu muzima amen icyo gihagararo n'umuhenge mwabukobwa murabona muri mwiza uwavuga umenya waje gusenga wabuvuga ukundanye itegura ibirembe byiza ko byamutereza gusenga Yesu itegure uraza kuvuga wawe ukaraba inzu nziza wubatse uti yewe mwana
isi atazora umugabo yizanye noneho mukuru hari mbaza abo bacu b'ubuzima n'ababyeyi bamutangaganya n'abapfumu bazi abo bapfumu baduha abagabo kandi ugasanga nawe n'umugore adafise umugabo baguha umugabo n'abapfuye byagenze gute kwa mini ngo haje umupfumu w'ubuzima wabona hirya mu gakungu watanga abahungu igitangaza n'abatanga abahungu atari igoroka abo ewe ujye gusukamira umuntu akuririmba nawe mu minsi ya rero arasanyigisha ko mu kabero n'abajije iteka rero n'ukuba kubwiye mu bihumbi 10 na umuntu amahera agusaba baraca mu umuntu amahera yera yongera yapapase icyuma cyiwe cyose ariko siko biri hariho abemera kwitabira ku munsi ariko uno munsi abantu mwese bakumye kwa pasta bakumye kwa potre bakumye kwa nakayo musize yesu mu kabere nako ko muri kugiye hapo musize yesu mu kabere nako ko mugiye mu kwagati ega asowani ega kati eme abaho yesa kahani ingo kwa yesu wakukani reka kunyerera icyo turi umwami yamenye ko yesu wenyine ari we akiza umuntu uzawumva ngo ujya gupatira ibyo ntacyo cy'abantu upatira akiza nuwande kukiza ni yesu wenyine ni yesu wenyine ukiza mufise n'abagabane birukanga bo muri byamundi ubwo munsi mugendamo mureke yandi mashengero nagenda bivuze ko muba musize yesu ngaho hari umunsi nakwira yigisha yari apatira abantu itaryoherwa cyane yabajije abakristu ngo yesu igihe barigisha yataha wa ubasimoni acababwira ngo reka n'ubu Eklezia Katolika yubatse kuri Petero acababwira ati burya rero yesu atahahe mu kabere nako ati weha ku madini bagiye hajya hasi bavuga ati yesu 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 batatu yesu yesu ati yesu navuze aho babice batatu bakoraniye mu izina ryawe aracayo akubiriza ibisabisho byabo akabakiza ahejeje aca yitahira he wakatolika mutabira mongera tabashije akanywa nyuma wakatolika none musiga yesu ngaha mukajya kurondera hariya yesu inakugira ati yesu mukiza nakereye gusiga wakuta umubiri wose hadutse icyumba cy'amahoro muri yose ubuzima wawe ibyumba by'amasengesho umuntu mumusiga amavuta kuva ku mutwe mukamanura ku zuru mugashika ku munwa abafise ibitiriza bagasiga ku bitiriza n'ukubarana muteye hose siko biri yesu mumukiza nakereye kugutobaga umubiri wose ni nacyo witwa n'umusaseridoti mu gutanga iziga ry'abarwayi ntaziga amavuta barwaye ayakusiga mu biganza n'umuganga akabarikisha ni nacyo bituma abo bantu bababwira ngo yesu
gushira muri ivyo bintu abo bantu babashuka. Uyo muntu urukiza rwa Yesu siriharuro n'amafaranga, kandi Yesu umukiza ntakeneye kubanza kumuvyongavyonga ngo amurababa amarukako amanezerezo. Oya, ni naco gituma wewe mbere amakiza Yesu ariko aratembera araca ngaha uri hari inyuma agakira mu kwemera. Ni naco gituma ivyo vyumba vy'abarundi bakristu bo mu buzima bumwibonera wiki. Mbega murabwira rero amazi mukuru, murabwira rero amazi mukuru, none kwari yateza kuba isiga ry'abarwayi atayandi mavuta babasika yaheze kubonana. Ubu busigaye busigwa amavuta muri isato. Rero munaramutererezanye mwanakuza abarwayi ngo basiga amavuta meranda mubone kugira ukora amavuta y'isato ngo babasiga ngo mukabamutse. Mwaramuka wari unakazinga kari mukari niyo mugenda ngo bakabasiga umubiri wose n'imana. Abakobwa ngo basigaye babasiga mu mavuta ko biva munsi muri Tanganyika muyiziriza abantu bose bakubonye baratekwa kwe. Ibyo bamusiga ayo mavuta akuye ukwane iyo bamusiga amavuta meranda maze urukiza rwa Yesu rugukoreko. Niho abarwayi bumvira amavuta muremba shetani rigira ububasha bwa shetani rero rugukoreko. Ubu hagezaho tugira iki? duhitamo ngo genda wiyuhagire inshuro ndwi. Yesu umukiza aradusiga gusaba iyege baza wiwe aragusaba ikindi kintu kigira kabiri nta kigongo kwa bose bagushakuje ngo niba ushaka guhereza imbuga yawe sigishikanwa ryawe ngaho. Rero dusubize hawe n'abakuriye nta kuvuga harya ahantu bashitse barya abantu tuzova n'abaregiye harya niho Yesu ashaka gushururiza bwiwe. Ndagusaba iyuhagire inshuro harya ahantu bashitse umuntu yakuriye nabi niho Yesu ashaka gushururiza bwiwe mu buzima bwawe. Bari bamenyereye abantu batumicanira imiti inshuro baragapfaraga weraragahitanwa n'ukuvuga mubabwire muti komeza uroge nanjye nkwiye kwiyuhagira inshuro twe mu maraso meranda ya Yesu. Amen. Ndabasabye mwige kwakira urukiza ruri mu maraso meranda ya Yesu. Mu gitondo itwikiriza amaraso meranda ya Yesu. Mu mugoroba mbere y'ukurya itwikiriza amaraso meranda ya Yesu. Imbere yo gukora igikorwa cyose hamagara amaraso meranda ya Yesu. Ndababaza urakunda kubabona muriye kuri Kristo mugenda wikwiye iyo muriye ibyo mushoboye wabwishyuye kwazi kuyoboye sawa abe waramukombaye ikigurukana ibishoboye akakora kumbaye kandi yashoboye narabonye akabona kubiri akikire inyuma ikanashewe karakiyo wewe ukabonera hasi ukakisiya mwana wama ushitseyo n'umutima yasomera ya Yesu kuko munsi uwo muntu ariko aranyonga akawe nuzi patariyansi nuzi niyavuye n'ibyagiye. Turakeneye gukingirwa n'amaraso meranda n'igihagaze abamene nagenda batumire muze gusoma aho Musa ari mu gitabo cy'abami baranditse ko pasaje Musa ko agiriye Imana yabajije Imana imunyitse
No,
shira amaboko hejuru ninahase shamburi y'abantu mushengerere Yesu tori shamburi y'abantu umubyeyi bw'Ariya shamburi umwuka yamisa nta yindi nkuru mbiza atari iyo nyene maze urabona ubuza bwa Yesu kubyerekana mu buzima bwawe dukomere amashyi Yesu nagire tangare Yesu nimwasoma mu Bibiliya y'Imana igabane cy'umunani kuva ku kabiri na gatandatu gushoka ku kabiri n'icyenda muzasanga Yesu akiza umuntu arwaye igishitani cyitwa igitero ukizura izuba neza hasi ndabise Imana rero ati urukiza rwa Yesu rukwereka urukundo Yesu afite ngo Yesu ashize ngo umuntu yaba aja kurira wumva ngo akitabaza isumari y'icyuma ngo agiye kumwiruka imbere arabirira erega ndakuzi umwana w'Imana Yesu bakamubaza ngo witwa nde mbega uno munsi wewe witwa nde uno munsi witwa nde hariho abantu tukubonye tuvuga ngo ya Mariya yo kwana y'izina rabuka wewe wamwisha yo kwana y'izina rabuka wewe wamukobwa yo kwagororera y'izina rabuka wewe cyane sura yo kwana wewe yangumba yo kwana ulichana shoneri yo kwana ulichana kibuga yo kwana witwane kandi izina abantu bavuga bivanye n'icyo wabayeho Yesu arashaka kwibasiza n'umusoro Yesu arashaka kuguha izina Yesu arashaka kuguha izina izina risara Yesu aragomba ko witwa
handitswe ngo erega aho twari batamagara igihe kigeze niho Kristo yabwira ababisha. Igihe twari batamagara igihe kigeze niho Kristo yabwira ababisha. Erega umuntu w'intungane byongora kumubwira, umuntu mwiza nawe umure ahotinyuka kumubwira. Ariko icyerekana urukundo Imana idukunda nuko Kristo yadupfiriye tukiri abacumuzi. Amen. Urukiza rwa Yesu rwarushikiye mu yandi muntu. Jewe bakaba batunga urutoki, jewe bakaba bavuga ati soba, urukiza rwa Yesu rwarushikiye mu munsi. Umve tugiye gusubirana agaciro k'amaraso ya Yesu. Aho ari kumena muri mucobo, Yesu arababwira ngo sohoka va muri icyo cyobo. Aho batamukuba bakubwira ngo ukogiza, Yesu arababwira kuba agaciro mu maso ye. Amen. Nicho gituma byose byari kuboshe kubokanye ugerageze bihereze Yesu. Erega nimwasoma mu gitabo cy'Abahanuzi n'imigabane cya 31 ku karongo ka 3 handitse ngo naragukunze mwananje urukundo rwawe nico gituma nakugumirije ubu. Naragukunze urukundo rwawe nico gituma nakugumirije ubu. Amen. Umve kuno munsi usaba Yesu uri ngaho kuko wakunze, kuko wakunzwe. Abantu dukunda kwinshi, ndashobora kugukunda kuko umukobwa agiye gusambana, kuko umugabo agusamahera, kuko umutegetsi uzosabira akazi kubwabo, muzirikane kuri urwo rukundo. Wumve ko ibyo byose biriko birakubaho Yesu yagukunze. Turashikiye umusozo inyigisho isoheza. Umusozo yerekanye iki kintu ariko nibaza kumenyekana kw'abantu ukabona ingorane zirimo bigenda gute umubiri w'umuntu. Icyo kibazo muramucuza. Jewe hagiye mbona njya gusenga nkajya muri akabazo nkumva ngiye mbabaye kandi n'umubiri ku mutima. Yesu ntanga nkunda kubwira abantu Yesu ntanga ukaza uje gushengerera Yesu n'ishavu n'inzigo ugashikana ukamubwira Yesu byari Yesu ntanga
babona karimunga igipfapfa kigashobora kumva abapfuye barazuka bibaza ko umuntu ariko no kumukuranisha muri ubwo gihe mukabakobo yagashyize we yamubwiye ngo iribuga riratambuka ibipfamatwi birumva iri mu minsi yabo yohani batista cyane yesu ataribanganiriza ubutumwa aho kujya kugira akantu watumeyerekeza ikiganza hariya ubwo nyine agashoka cyo kwibomora yohani batista cyangwa yesu akiyumvira mu butumwa bwawe muri ubwo buryo waba yigira bwiza mu nyuma ngaho yohani batista baramuciye izosi bakabaza kubwira yesu kubera yesu yawe yohani batista yapfuye mu yesu yababaza cyane ubabajwe n'iki yesu ubabazwa n'iki ko bari bambaye yohani batista akunzwe kandi bashaka kugongo ubu ko wamuciye izosi ntabwo wawuzi ko washingiye kuri yesu ubabazwa n'iki burya muntu yararwaye kandi wari uzi ko arwaye kanseri akamuhakurira mugabo ukamureka ubabazwa n'iki yesu ubabazwa n'iki icyo kintu uramushira yesu yaciye abagisha itangazo ngo nagenda babwire ngo mu bana b'abantu uyu yohani batista niwe ari imbere mw'ijuru ngo mugabo mw'ijuru niwari mutoya murumva iyo nyinshi yohani batista ariko araba ibyo kuva mu gace yesu nawe ariko araba icy'uko yohani batista yomuwa mbere bwari mw'ijuru turiko turareba ibintu bibiri bitandukanye wewe uriko uraba ko iyo barwaye yesu nawe ariko araba ko wobaza ukabohoka n'umutima wewe uri gusaba umwana imana imana nayo iraba ko wobaza ukabohoka myinshi n'amanya ubaza uje ku buzima bwawe n'uzokubwira ati iyi ubu uzokumuha bisigura ibyo urimo imana yabizi kandi yabibona mugabo hari igihe wari uciye uraraba imana yawe ifite agaciro n'ikibereye mu buzima gusumbya icyo wewe warimo tugerageze ni nacyo gituma mu bisabisho byacu turimo turasaba tuzore twongera ko mukama ntibibe nk'uko ndabishaka ntibibe nk'uko yabishaka kuko ndazi mukama kwishaka ryawe ariko rwiza gusumba iwacu kuko ndazi n'inzu uyerekana ugashika urabise icyo ushaka kwerekana yesu arashobora kundeka no gusiga aho ahagaze imbere yawe kugira ngo dutume benshi birebe n'ibintu yesu arashobora kundeka mu burwayi kugira ngo kwihangana mu ndwara zawe maze abantu batangarire ubwo bukomezi n'ubukunga yesu arashobora kumuvuga badashobotse mu masezerano yacu kugira ngo n'abandi bavuga ati none yo kuvuga babaye gusumba mugenda ku mibiri yose mugabo badasiba mu isi ukumva ko usigare utangakarira ubwo imvugo n'ikomezi ufise muri izo ngorane hari icyo yesu ataza kugukiza kuko akeneye guhera muri izo ngorane urimo kugira ngo ushire intare muri izo ngorane amen byose rero nimubifate nk'ibisaraba ariko mubifatemo twajya n'udusaraba dukeneye kugira ngo tudukurikire yesu tudufise maze tubone kugushira intare erega yesu igihe yari ku musaraba yavuze ngo ngaho ubwawe wakeshejwe n'iki erega iyo bwatakare ntabwo yesu ari ku musaraba cyari isuma cyari kugira nawe waba uri ku musaraba hariho umuntu imbere yo kureba utwo dusaraba dufise yesu urabwira uti yesu niba hari utuntu udusaraba turiko turakiza nimufashe kutwikore ko ndaremereye mugatawe turiko turakiza ndagusabye utuntu ngiki gisabisha
nariko hari masaha y'indwi nariko ndasoma inyigisho natanze ngaha ninasomye kuvuga ko gutaha nababwiye iyo usenze uri kumwe n'umubyeyi bwawe muri bisabisho byo guhereza Yesu haba hari n'inzigo ibitutsi ukubyimba umutima sinzi mubabona ibintu bishika nababwiye kugira Mariya ubusa n'umwana yereje ishurwe mama we marigeze papa we n'umunsi wa aniverseri umwana agashiramo amahwa isusa ibisuru ingano amashurwe ati mama papa ntiyaza kumubwira ishurwe umubwira uti joyeux anniversaire mama wawe atayakira ryashurwe agakuraho isusa agakuraho ibisuru agakuraho amahwa akajyayongeraho amashurwe kera agashyiramo amashurwe gatukura agashyiramo amashurwe papa wawe akunda agaca atekeramo agasashe keza papa wawe ashyize ibi byashurwe umuhungu wawe yateguye urumva papa n'umubyeyi ndarikira Mariya mu bukiza bwa Yesu yakira cya bisabisho byacu agakuramo yazigo byabitutsi wa mutima mubi agaca ashyiramo n'ibyo tutibutse gusaba agaca afata ibisabisho bimeze neza agaca abihereza Yesu akakira Yesu ni hamwe mubona mubiteganyirwa kugira ngo Imana yakinisha bibaza ko umuhererezi wayo ikuvuye kure mu gihe byayo hariho byinshi tutari bibutse gusaba muri abantu se Mariya yaciye ashyiraho tutibutse agakuramo n'indahiro ndabasabye rero dushaka gusaba Yesu kure mu gihe byayo aho muca rero byose mwebwe kuvuga ko